Hi, joto tribulation ani channel nai tungai takuku hasal sapa no ani kapan hamjamaya pare ini hai mewai malai tika joto na hambai antini orang masuk meni karan tika white din sekang ang international widow day no toi amano dedicate kai esa koglok randi jigma no toi koglok suinani te kukutung sanani recitation competition kaimani whatsapp ni madhume ke tabo joton paiben ha ge a contest khainer ni samano YouTube ni bisinte nugan ni ang senja hasokja ge ang jotono hambai pilamaro je contestant rono pro khabai kubai participate kenin bagai orang joto poktang belai ke khanang mani khna thobai kha sab zabai kha sabno first khane sabno second khane abo joto si kaham perung yaba khaina nangma ba ma khaine haibana yo mai tongi 27th tongu aro contestant wise episode pai pai ani bagai wai ni ma khaine lingro joto naidi comment khaidi share khaidi ye tege sani kha khamani kok ang sanam so o project ama kathang tong tho cheimani nirong rum kok tan ro suiro kha so sara kha yaba kha tumani ko buke hai thang 17 tarikh ama boni langma solang kha sumai yakar klan hain babe o price to boni condolence service o donan hi one subject kha joto contestant no adino ang invite kai koi yong adino final babe तारीख के 11 जुलाई हो टेंटेटिव तारीख ठीक है था जदि चेंज खेलने के चिनी कॉगलॉक ग्रुप बिसिंते हम सप्लाई हुई आ निकोमान का एड्रेस का पारा के गोचुंग कामी तेलियामुरा त्रिपुरा वेस्ट तेलियामुरा थांके निरक साइमाने आन फुन नंबर दं यह के फुन बाय जोगाजोग के फाइबे जादे आसन जतन खायना जतना हामबाय आं तिनि निरानो कग्लब सावि खोनारानाय सिनि मेडाम कविता जमातिया त्रिपुरी नेशन नि यूट्यूब चैनल नि अनार सिनि मेडाम कविता जमातिया ना आं पुइला हामबाय माया फारो तामनि हिनमाले कग्लब सावनि बागै नि यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै जरा रमाबा गते सिनि मेडाम कविता जमातिया बस साख्लाइखा रान्दिजोग माना कग्लब मासुनै हनै आं बनो तैनो कग्लब सुजाक रान्दिजोग माना तैबै आं तिनि कग्लब सुइमाखे हाइसिम ताखु बुखुसं साजला तंगैबो साजला हिमातया साजक तंगैबो साजक बाय मातया बुरि रेले राजा जाक्राजोग ब खरक साकेन मातंग जाबो साजला साजक बाय जायाखै अबहायना तै आं सुजाका कग्लब बना आं पराय खोनारनाय एंखे पुलिस का आं आनि सिनि मुं रग्रानाय आनि मुंखे एबि सादन जमातिया आनि कामी एंखे बारायकेपला डिस्ट्रिक्ट एंखे किल्ला उदयपुर गोमती त्रिपुरा आनि निकुमा ताबो पराय खोनारसिनाय निरनि बसकांग जतना एंखे आनि कग्लब नि मुं आनि यंगबुरि रान्दिजा आनि यंगबुरि रान्दिजा बोले खरकसा करैनो खुंनि बरकजा बोले सामुं तांगै जाजामाया बोले सामुं तांगै आजे जामाया साइसों बसायनो मैतमान जागै गाबो कापते बिनि साकनि साजला साजगनो रिंग अ आनि अग्नि साजलायै अ आनि अग्नि साजगयै नेरकबा आना हायखे दे नायथक जाग्लां नेरकबा आना हायखे दे मोसां जाग्लां निरगना ओ हायुंगो सालताल आथुक्रि फुनुक फाइमानि आं देसायांगलां आनि कक्तां अरनो पाइखा जतना हामबाय निरग साया तंखे आनो सायांग जखना का जाबाय जतना हामबाय देसे खुलुमका जतनानो आनि मुं अमल देबरमा आं खय डिडिएम कलेज अफ फरि दङ दाखलाय 4 सेमिस्टार आनि निकुमांखा खयनिनो लाथाकल कमी आं काइसे कक्लक सुइमानि आमा आङाबो ताबो फरि खोनारनाय ama jatona ringo ama
tobo paiflaya nini hamjakma khugo gri tei nono ketal khilop sanani ama hni no thaisa poila khuk peplamani sungsara asai mungkai saman kha ama nini mungono sini paithakni kuma okbuksa khorobuksa na supungka nangle sinina rekha joto sungsarni ana jong thorungno jekhani khani dukuman bo nini mungno sagona jao ama tisa sari bo tuyung sari bo abar saman bo aksuman bo ani sajlani bagoi ogo tongfruke yafong boya busuk boya kebusi siwei manya sini korongni bahai ama nini khorio bagrom basai khakokong khajai torsai fegat single hordibo hiyai salibo hiyai bisi kedukma asuk tektona soi feke ama sakrajugungkha bisma kongkha sakaisa himthani lathani samongo nangjaka Hambai o jora no manmani bagui sekango ang ani sini mungronai ani bo mung ongkha athukri jamatia ani samung ongkha ang postgraduate teacher geography subject tei Noyung Baptist Fellowship ni member ani koktang ang porewi khnaronai ani koktang khe randi jigmano teiwi randi jigmani bugimung dukho kosto wanama kirima tei boni kwbangma barja kotor ni bangui dukho kosto no pogui kaitor ni mungbai teisa kwrak khe basamani akok hambai ang tabok porei khnaronai imang boya mukthang boya kebono ang sarakliya bukha kubuksai phaipro hankhe mokolni muktui narigui manya buibai sungjago kaham de hinui kubui no saragya bukha khulogui swnamnaisa kaitorni aro kifili thangkha ano saisungkhe yakari kwlangkha gwnui barja saisung manjakha dukhoni kokno pognani nangkha nukhungni barja bai pailaiya ma wngkha kaitor chubawi ang kwrak khe bachawi manphikha hambai Puila na hamai maru Tripura Nation YouTube channel no tei Madam Kobita Jomtia no bele ke hamai maru tamni bagi himale ranjijuk ni koglom no ano sineni bagi sep manma bagi ani mungkhe Bilip Debarma ani parani mungkhe Samlia para ani o koglop sijang no ang kisa porikha na rinai ani koglop ni mungkhe randi buri ranjije khoroksa buri se bongka hogrok thangi samukhumungbo tangi maliya mo belai bialni bisingo tongjao kami busongni bolong bisingo nok chukru kurwo bo tongjao nok nukungbo kisi kepala ang bolongni musamai no kiriya wati nogono simina ang kiru ani nogle nukung kepala wati faike belai birman mano rani jingma belai kepal hanya birman kaya ungri tongjao busabuti rongno bahaike ajui pusui kori logi kelang mano ane lewan cuma payo besak korong duk mali be paithang no bahaike kusu kotor khaye lukurok be borom rejan tike kelang mano omona ani isoni thani surma samu hambai ano koglo por marok saya to kena gati tei jotono hambai marujo klumka Hi, hello. This is Bipul Debarma. A very good afternoon to every one of you. Dipol Kaham Jotonono. First of all, I'd like to thank Madam Kobita Jamatia for giving us this platform, or I would say opportunity. I, not only as a competent of this poetry, but I also took this writing poetry as an opportunity or privilege to express our Tripurese widows, their way of living in the society and how they were being treated in the society, and how we could encourage them at their hard times and make them happy and maintain tranquility and peace in them. Ang je okoglop simang kai haise individually refer kai simaya, but Tripuri widows as a society whole. Ang borong imagine kai sika they not individually but all the widows in our society as a whole. So ani koglop ni munga kai kepal hamia randi.
so ang norong ani koglop sai khanarang norong ta jung kaizerlia ta phano online ma kisa talo tongkha jung hik saini slide tongkha jung jotto jora jesuk tongnai salsa aikha thangkabo engka salni pohor kemai thangma hai kebangma jora rijak ano ani yak bukchawo saimanlia tamok klaina dukho sinilia kapma keri khorang keri horinokha siringsuk ani olangma orandi tongjo sasung mogoi mogo bukha bising muniyo fataro orandi nung asukna bukha klai te fan bukana kunui digino samung khaitini te folawbo orandi nung fan ganak simiya nung khai yapai osungsaro hambai hani kok tang ni mung randi jikma balai tongkai save tamokhe tongsinai birmani kok no sabono sanai langma ani serai mung nangjak sengsaro angle belai no basijak kok thaisa sana belai kiruo tamo ba hunjak no belai wanao khani kok no khaono tonui kethang tongtutui kethai hai engei te busuk tongsinai o sengsaro sasidi ano o mutairo tekto ongsukha kha yoksukha tongui manliya tlang phasidi ani langma kha yogyade o takhurok kha khamyade o bukhurok oborok no ongkha sini randi jikmarokni kothoma majra krei borokni tamoni borok majra mannai faidising joto palke thalai borokno chubalainai hambai. Very good morning to everyone watching this video. My name is Jasmine Deborma and I read in class 9. So today I'm going to recite a poem that I've written for International Widows Day. So here I go. Cause she has dreams, so she bears the crease in heart ever since they lost her name. She began to feel like she has been hunted like a heart, with her teary eyes and thoughts of pain. She marched on something to gain, and fell at showers of pills, though no one was her helpmate. Cause she has children to care, and hope for the best, cause she has faith in empowerment. And not leaving works to the rest, she has been doing it all alone, better than before. She has children to grow up and tame them for, and restless efforts with hands and feet where she went forward for achievement. Thank you and have a nice day. Ani koglop ni mungkha Randini Langma. Randini Langma besuk se jengjal kebangma ma kanya koto gorang tang ma boira khaju surang besuk se birman Randini Langma englang yesi yagra thana thangtogya lama lampra himna himtogya hono lukurok ai bacha nyukmaya shaw hodarok kethar tongbo ketharya tui muktui yor tui yoro randi jikni mokolni muktui randima bwsano pusui faima sukno hamjagui pusui faima thaipungno hamjagui nogana kaikhe nokni nukhungono kalayade nongni sai chukhe borom tongbo borom kri hai langma tongbo langma kri hai tongjamani kwbangma imang menakjak ongkha tabukle thinang besuk se birman Randini Langma englang hambai. Khulumka jotono ani mung Khirut Deborma ang MA in Kokbrogo master degree khajak tei ang tabuk B.Ed 4th semester o ani rungsrungui tongo fainai noichitam salmari hayung randijuk ni sal noi chung jotono siu a salo ruk sawai ang no tini koglop thaisa sawi khnai a koglop ni mung kha randijuk te faiji tabu ang no koglop ani kisisa tangsa tangni simanno ang no sawi khnai randijuk sobani srai mung chakha randi hnei hojlayo kethang pra sogui buthar jana nakha mui hamjuk tui kutungo rugui buthar jak tui bera kubai nukhe puma sonar thokjago randi hnei saknangya khlaijago
bosai gerei tomung sitra tongna hnei jora jora lokorok bai awai pijago bosai gerei bosano tui gönei ni pojano saisung rujuoi bole himjao langmani jobao bosai ni imang sopungna bosani tinangno tal patient snamna bagai joba khlayo salbumbu asungrani koklok jotno haino hai isa khulumka खुलुमखा आंनि मुं क्रुसाल देब बर्मा आं MBB कलेजाव BA हिस्ट्री अनार्स नाहावै सेकेंड सेमिस्टाराव फरायबाय दङ रान्दिजोंनो तै सुइजाक आंनि कग्लसनो आं फरायबाय खोनारवानो बले रान्दिजों रिलिया बिनि लगी नायथक साजक मुंनो खुं मोनैजाक मोखां गोमावै बिनि गोलांखा मकलनि मोक्तै संसारनि रायदा गोदालै तक्सा टमिलिबो पुंगै दङ सा हायलां हायलां खामिरि मिरि खरकसा रान्दिजों Tinang kolokma himna ni lama yagromi himna logi bini yakno yakare rika. Gopalde mazra berno tal athukriwo nokhani naithok logina nukthok ungtong tinang siring siring. Hoda godalai gosina thangyabo bole randijuk bokhao mitiksa. Busu sakawo saisung nukhungsa. Khaksangma maya bole randijukba. Hamare rithaichung kharukma rithaichung borom chubasu. Hambai ani koglov orona baikha. Khulumka ani mung Laisa Deb Burma kami khuai ngai belai hambai ka bitamem ani ni channel Tripuri Nation no jengno sebriman bagai koklop sinani ngai ang tang nong buskang kaisa koklop sawi khnarinai ani amar andini mungtui beringe achai phaimani sak no samlok phaimani cherani simi sikli engka saja khabui bai kaijengna jora engka sai hini chongui namani yakar kelangi bekha samani besabutei buma bufa norong nang khani langma saijongwan sugui khano methebai salbrun no yoro ani muktui sabo bai kokchapnai sabo bai himnai engyano engka hinjaka buibai watino wati hiawoi satung hiawoi tangjaka ang beka bai samung abano kerengjak nini bai ani mung hambai Pila jotono no khulumkha ani bumang liton Tripura ani koglop script 16 ta line 16 line romino sujakha ke ani koglop ni mungungkha ani bial omol ke sreng molo gerengya horni talo bkharingo khede khna hama hilik kap khna angle chukliya mukhangti sawi hapung panthoro monei tongthogoi hayungo neng ani jotoni slai musangti hujakha a athukiri ni rangsakti asarwatei thakliya talika tei ksaliya hamsa mami ramani dagi kosom bagoma peremani wana wasung teise kseng thop mukti yoro sarik sal tokmili pungo firfiro ang rani jikmani bialno hambai Khulumkha pila na hambai maro memno singno sini nai ama jeran di tongai rong ni bagai koklop sunya ni sebro mani bagai ani koklop ni mung engkha randini birman jefro nangbai angkri ni kaisa enggo molpaya sakni logi saman khangni khaw matjongo nangbai huk tanglai mani tawu muto tongkho ani huko kailai mani masinga shipping mo gudang thaijimo hatai hapung ro khrang sai phayo busu tongthok busu sathok nangbai nukhung khlailai mani lama kasaro kalangai thangka ano tini nang kri khe yak kri hai nini sampli kri khe lama pohor kri hai saijung huk tang thani kolom tuisai muk tuisai kang klai kugo nini khorang khnama hai engo nahari naikhe toksa tokti rana simi nugo nono naisima mokol jemri thango firogui mankhe firogui naikhamung sakani jora rokno gopalni suijangno slai manya joto sibugina nango ani koklok gothoyang khe ano nakat jadi jotano hambai